Вақыт шерифлеріңіз қайырлы olsun, hürmetli musafirler. Bu yerde Alem restoranında bulunganlar ve bizlerni şimdi ekran başında oturup bakkanlar. Bizler endi ananevi ikinci sefer keçilgeni için ananevi aytmaga mumkin Koruşuv'de bulunamız. Bu Koruşuv'ni teşkil etmege yardım etkenler Crimean Tatars Club sayti, Karadeniz Production studiyası ve bizni bugün o'z kapılarını açkan, kabul etken Alem restoranı. Koruşuvlarni bizler milli hareketlerinin iştirakçılarını keçiremiz, onların tecrübelerini paylaşmak için yaşlarga osıp kelgen, buyugen nesilge onların ömürleri hakkında tariflemek için. Ve bugünkü subetimizin kısa intervyumuzun karamanı Bekir Bey Umerov. Keliniz onu algışlayık, birbirimizni algışlayık dostlar. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ve başta Bekir Umerov hakkında hazırlangan kichkene levhani bizler ekranımızda seyredebilecekmiz. Buyurunuz. 1987 senesi Qırым татарларының Москвада кечирген наразылык акциясы тек bizim халкыбыз үчүн дегилди, бутун Совет devleti үчүн муhim вакыя болду. Чешит тарихчыларынын фикрине көрө, айны шу акциядан соң Совет devletинде демократик аракети башланды. Ve neticede totalitar rejimi yıkıldı. Qırım tatarlar üçün ise 1987 senesi yüz bergen vakıyalar halkımızın kütlevi şekilde vatanға kaytу uğrunda nefbetteki ve en muhim adımlardan biri oldu. Ülke nesilimiz bunu yaxşı bilir. Ama genç Qırım tatarlar 30 yıl evvel olgan vakıyalarını bilmey. Moskva vakıyalarının maksadı Sovet hükümetini Qırım tatarlarının meselesini çözmege mecbur etmek edi. Ama yüzlerce Qırım tatarlarını Moskvaga barıp vatanға qaytmak hakkını açık talap etmege kim ruhlandırdı? Böyle adamlardan biri Bekir Umerov oldu. O milli hareket hakkında balılıktan biliydi. Özbekistan'ın Margilan şehrinde Umerovlarının evinde hareketçen adamlar toplana ve Qırım mevzusu yangıraydı. Bizim yanımızda konuşu olup dayımlar yaşayırlar. Zeki Dayım Kadyrov milli hareketin faal iştirakçısıydı. Bizim azbarlarda inisiativlerin görüşülleri olup geçiydi, cemaat toplaşmalar olup geçiydi ve başka hareketler, yani maşinkada dokumentler basmak o gizli yapılaydı ama biz onu koruyorduk. Genç Bekir büyüklerge yardım etmege tırışaydı. 1974 senesi barde ağası ve onun dostu ile o bildirmeler yazıp tarqatmağa başladı ve birden KGB onu nezaret altına aldı. Bildirmelerinin muelliflerini yazılarından tapmak için Fergana vilayetinin butun mekteplerinde imla geçirildi. Diktant 8. sınıfta olmak gerek mi edi? Bizde oldu diktant. Diktantını yazganda bile men özümde duyadım, manda pek çok tanış sesler, aytayak sözler. Aytayak bizim listovkalarda yazılgan edi. Пусть каждый из вас спросит себя, люблю ли я свою родину. Например, что рус тілінде бет біздің листовкалар еді. Бұл диктанттың içinde анда что советские солдаты где-то воевали, и каждый из них спрашивал себя, люблю ли я свою родину. Значит, они кроме букв там почерки каким-то образом предложения целые сверяли. Шай етіп, олар біздің тапқан еділер, тұтқан еділер. Ilmi ve Bekir Umerovlar ve Elver Süleymanov Sovet devletine karşı bildirmeler tarqatqanlары üçün qabatlana ediler. Umerovlarının evinde tintuv keçirilgen edi. Olarını apis cezası ile korkuta ediler. Mahkeme birkaç kere lağu etildi. Neticede bağlarla konuşup olarını serbest kaldırdılar. Perestroyka başlaganda Umerovlar Krasnodar vilayetinin Krymsk şehrinde yaşaydılar. Devlette yüz bergen denişmeler Qırım tatarlarga ve sürgün etilgen başka milletlerge vatanға qaytу ümitini bağışladı. Teşebbüs gruppaları faal hareket etip başladı. Çeşit şehirlerde toplaşu ve mitingler keçiriliydi. İmza toplay ve halk vekilleri devlet yolbaşçılarının görüşmek için Moskvaga yol alaydılar. Böyle delegatsiyalardan biri paytaxtqa 1987 senesinin Mayıs ayında bardı. Aynı o zaman Mayıs 17 günü Bekir Umerov apansızdan açlık ilan etti. Bir kimsege bir şey aytmayıp turdum, ayak maşinam var edi. Oturdum ana ayak maşina çıkıp 1 kilometr merkezge barıp Krymsk şehrinin merkezinde telefon, telegraf merkezi var edi. Anda kirip
Yazdım işte blanklar aldım, ручкалары бар, yazdım. Знак протеста против национальной дискриминации крымских татар, объявляю голодовку прекращу в случае приема крымско-татарской делегации Горбачев деп Горбачевның атынан телеграмма yolladım. Мен хабарым жоқ еді, анда бір бүлдер яш қыз шығып отырайды, сары мағауышақ. Вот Крым татары екен, мен ондан хабарым жоқ еді, ол беле оқыды. Ал енді оқып бітіргенше мен кеттім. Қайттым, ол десең, ол қызчық или телеграмма болсын, башқа бір şey болсын, ясақ екен, doğru Москва yollamаға керек екен ішті начальствосына, тамам сағат яр ежеде 17 майсан, 18 майсын ежесі еді, сағат 12-ге яқын еже. О алған doğru, мен да елге етіп келмейм, мен телеграмма менді Москваға етіп барған. Ачылықны башлап Умеров сағлығыны телюкеге атты. Чүнки ачылықның қайделеріні білмей, о бұрысының тевсиесіні дінлеп, тұзлы су іші башлады. Бірінші аптада бағадан зарар болды саулама, чүнки мен бұл 200 граммлап стаканны аман-аман ярысына қадар тұз тоқып, ішіне да боржом едім, не еді, газированный су тоқып, да оның үстіне қарыштырып қашықмен. Оны ішмей тырышайдым. Кен яқшы жоқ іш боламайды, мама етеді. Бұл почкаларыма санки андай бір бычқымен біреу быча. Не ұйқысы боласың, не отырып боласың, не ят боласың. Пек мұшкіл алдайдым. Новороссийск шерінде яшаған профессорның тевсиелері оңа тедевеленмеге ярдым етті. Умеров чоқрақ суыны ішіп, өзіне келді. Ама пек азды. Сағлығыны онылар жейкем не зарет етейді. 17 я 18 екім тапылған. Краснодар өлкесінде Крым татар екімлері, олар ерін еп уақыт айтам, пек yüksek seviyede еді. Крым татарларының әрекеті, ол бүтін Краснодар өлкесінде мен 100 километрден зияде Краснодарның артынан келген екімдер де бар еді. Епсі топлашып, мені анализлерім оғыреніп, білгендеріне көре бір şey оғыретмeye тырышайдылар, ама білгілері, керек білгілер оларда жоқ еді, ама бір контроль yapайдылар. Бұл лабораторияның yolbaşçısı kadın. Мен таныған insan değil, ама ағама соны айтқан, nasıl bu siz analizler getirесіз? Bu belli analizlerin neticesinde normal şekilde insan olmayılı результат анализов. Мало что нестандартный, как вот olmayılı. Nasıl ne var ne yok деп сұраған вақытте, сон ағама аңлатқан беле-беле ашылып тұта. Сон бұл kadın шықты айтқан, сіздің қардашыңызға bu analizlerге баққанда, енді в общем, шынды бітірмесе, ярамай бітмек мүмкін. Бұна бақмадан Бекир Умеров 30 күн девамында ачылық тұтты. Ве ойледі бірден ачылықны тоқтатты. О Андрей Сахаровдан мектуп алды. Намылы Алим ве ұқық қоройжы язған мектуп, аляда Умеровның евінді сәқылы тұра. Дорогой Бекир, отправил телеграмму Горбачеву. Просил Горбачева обратить внимание на плачевное положение крымских татар. Прошу вас прекратить голодовку, ваша жизнь нужна народу и вашей семье. С уважением, Андрей Дмитриевич Сахаров. Бекир Умеровның ачылық илан еткені қында хабер Крым татарлар яшаған әрбір көшеге тарқалды. Вечок адамны әрекет етмеге рухландырды. Нәтижеде Москвада бекленілмеген миғдарда адам топланды. Yüzlerce Крым татар, еркеклерден ғайры балалы қадынлар мұнда митинг кечірділер. Халқара журналистлернен қоныштылар. Девлет yolbaşçılarının көрішівлер талап етейділер. Ве өз мақсадына иріштілер. Сұргын етілген халқның меселесі бұтын дүнияға янғарады. Совет бірлігінде есе Крым татар меселесі бойынша Девлет комиссиясы тізілді. Тезден біздің баба деделеріміз күтлеви шекілде өз туған топрағына 1944 сенесі 18 майыста шыққан евлеріне қайтмаға башлады. Олар ватанда яны ев құрмаға тырышты. Оларның арасында Бекир Умеров да олды. О Крымға шу 1987 сенесі қайтты. Sağ olun. Diqqatiniz için çok sağ olunuz dostlar. Subetimiz başlana yatır ve o başlanmazdan evvel onun tanıtımı hakkında, planı hakkında aytmak istedik. Başta birkaç sual biz verecekmiz redaksiyanın adından Bekir beyimizge ve sonra bizim zalımızdan da, bizim salonumuzdan da, misafirlerimizden de sualler berilebilir. Ama elbette bilemiz ki bugün bu yerde yaşlarla beraber
Бекир бейнин савдашлары да бар. Кескин лафларны айтмага бегенгендер ве бул лафлардан сакынмаганлар. Ама билемиз ки, кайерде жашаганыбызды ве бул лафларнын акыбетini түшүнмелимиз, нетижелерин түшүнмелимиз. О себептен иште бираз белкиде суалдын шекилин деңиштирип, ама айтажак лафларыңызды ве суалlarыңызды айта билесиңиз ве айта бериңиз. Хош келдиңиз, урметтүү Бекир бей. Сау болуңуз. Сабалар, күн шерифлеріңіз қайырлы олсын. Бір-біріні екі танымаған Қырым татары көрсе, субетлеріні не ile башлайлар, тамырларыны огреніп. Іште сіздің тамырларыңыз, анаңыз, бабаңыз, олар раметлілер, Алла рамет елесін. Қырымнан анги ерінде доғылдылар, кімлерден еділер, не іш яптылар, сүргінліктен евел ве сүргінліктен сон қысқадан. Babam Rustem Umerov, Baxshisaray rayoni küçük bir Shuri adlı koyunda doğuldu. U Qachi boyunda To'paga taraf, Biyasala, Ulusala tarafga Shuri koy. Shundaki adı Kudrino. 1926 senesi doğuldu. Anam Hatice Kadyrova Qonshi koy. Anda Pichqi adlı koy. Shundaki adı Bashtanovka, u da Baxshisaray rayonuna betkiri. Bu Pichqi koyunda 1935 senesi doğuldu. Da mülkün qo'shmaga jang vaqtında bu kasabada partizanlar faal hareket yapaydılar. Onun için Nemsey işgalcileri etraftaki koyların temeline kadar yakıp çıkan ediler. Onun için anam korandası, babam korandası ve çevre çette yaşayan koylarda yaşayan Kırım Tatar korandaları 1944 senenin 18 mayısında açık koktubundan sürgün etilgen ediler. Evleri endi yok edi. Bilgenime göre bazı adamlar qobalarga barıp saklana ediler. İşte bombardirovkalardan o yerde yaşayan o kasabalarda tariflegen ediler. Analarınız, babalarınız. Çeşitli vakayalar olgandır cenk vaktinde ama men bunu aytmak isteyeyim ki Nemse işgalcileri bu etraftaki koyların temeline kadar partizanlarga yardım düşmesin, işte malumatlar düşmesin, aş su verilmesin dep olgan insanlarga ele imkan bergenler galiba başka yerge koçmege gayip etmegenler. Ulusalada pek büyük facia oldu. Bizim babamların kasabasında birkaç koy topede o. Kalgan koyların cemaatini ular sürdüler. Kim Baxsarayga, kim Soysoplarına, Kermençik'e, bilmem etraftaki yakılmagan koylarga. Son endi insanlar belediler jeng bitecek, işte Sovet hükümeti qaytып keldi, ordulары qaytып keldi dep endi yerli qaytып, işte kim çadır tubunda, kim qoba içinde, kim kanda aytajam sürgün yapılgan vakti anam korandasida, babam korandasida açık kokun tubundan sürgün etilgen ediler. Anаңыз ve babanız 44. senesi kaç yaşlarında ediler? Aytkanim kibik babam rahmetli doğulgan edi 1926 senesi, demek Cenk'in başında ola 41 senesinde 18 yaşlı. Sürgünlükке yakın 18'ge yakınlaşkan edi galiba ama orduga düşmey, nemesi rast gelmedi. Yaşı rast gelmedi, armiyaga çağırılmadı. Çünkü 18'ini toldurmagan edi bu. Ya onun babası ve ananızın babası? Ular babam ağası cenk etken edi. Başından sonuna kadar Sülman emcem ebet cenkte olgan o vakit işte voyinkomat çağıra edi, adamlar barıp cenk yapaydılar. Soysoplarımızın içinde çok ele cenkte iştirak etken insanlar çok. Demek babanız ve ananız endi Uzbekistan'da tanıştılar, birbirini taptılar ya da Kırım'da da tanıştılar? Yok. Kırım'da ular konş koylarda olsalar da aralarında 9 yaş farkı var ya da balalıkta balaman teksiri var işte. Ular Uzbekistan'da tanış olup. Siz ailenizin 4 balasısınız, ağanız İlmi Bey. Büyüğümüz İlmi ağa, men ikinci, menden son var Femi kardeşim ve Reşat kardeşim, doğmuş ağa kardeşler, biz 4 oğlanımız. 4 kartalsınız, ana babanızın. Siz bu kartallardan hangisi? Ogde, yüksekte, artta uçkan, destek bergen, aşağıca? Hepimiz birbirimizin tolduramız. Ele bir aytmaga İlmi ağam yakıca, men yaramaca ya da tersine şimdi aytıp başlasak, men bileyim her birimizin bir yakış taraflarımız da bardır, bekim yaramay taraflarımız da bardır ama Allah'a şükür bugünkü günge kadar hepimiz tatlı, muhabbet, işte birbirimizge kol tutup ele bir ömür geçiremiz. Yaxşı mı her şey? Allah'a şükür. Anda işler sürüle. Allah bersin. İşte Bekir Bey, ballıktan başlandı sizin faaliyetiniz milli harekette, bu işte yolda
неден башланды? Листовкалардан, bu gayeler kandan keldi? Büyüklerden geldi mi ya da o'ziniz yani improvizasiya, ijod ettiniz? Neydi o? Біздің милли әрекеттің далғалары үкіметтің içinde değişmelerinin çok bağlı edi. Bet Stalin yebermezden o günü eli hareket yüksek seviyeye көтеріліп olamaydı. Sonra Хрущев vaxtında açık boşçuluk olğanı da işte ne komendant nadzoru alındı. Andamında жүрмеге izin verilse de Kırım'a qaytmaya izin verilmegen edi. Son Брежнев vaxtında daha bir bekim yengillikler ziyade olur dep tamam bu aytayıq 63, 64, 65 bu 60 seneleri milletimizin milli hareketi yüksek seviyeye көтерілді. Tamam bizim balalığımızga rast keldi. Yani men o vaqt aytayıq 4, 5, 6 yaşına bala olsam tamam rast keldim. Bu milli hareketimizin çok böyle yüksek dalgası көтерілген edi. Ama neticesinde 67 senesinin sentyabrinde bir karar kabul etildi. Sanki endi Kırım Tatarları satqındık ekenler degen şekilde ama kene Kırımga qaytmak yasak oldu da. Şayet bu sebepten men balalıkta tamam mana bu özüm bir şeyler anlap başlagan vaqtda rast keldim. Bu Kırım Tatar milli hareketinin çok yüksek dalgasına rast keldim de onun için koreyedim. Bizning azbarımızda da toplaşular geçiydi. O vaqt işte sık eli haftada bir kere imzalar toplanılaydı, mektuplar yazılaydı. Men onu çok anlamasam da iştirak etmesem de koreyedim. Eli bir daha vakiya olgan edi. Men endi 1-ci sınıfka barıp başlaganda 66 senesi çok eli bir hareketlerin birisi edi mektuplar toplamak. Bizim inisiativnikler toplaylar mektup. Tamam bizning azbarda men rast keldim. Zeki dayım, anam doğmuş kardeşi Sedemet ağa Memetov бар edi, daha birkaç inisiativnikler. Ular evet menden bayağı büyük yaşta ediler ama ular obanen mektuplarını işte destelep bir cedvelge tuzup işte Moskva yollamaga hazırlık koyediler de. Men de endi yazma öğrengenim bese belli kelip maga da bersen bir kağıt konvert işte men de yazayım kalem bersen dep eli rica etkenim pek yaxşı akılımda. Ular da ma berdiler standart bir tekst 3 adreske yazıла генеральному секретарю Брежневу, председателю Совета министров Косыгину, bilmem председателю правительства Подгорному bir kaç adreske одинаковый почти что tekst yazıла edi. Men de onu yazdım işte 1-ci sınıfta okugan son tırıştım hatasız yazmaga. Ason baksam Sedemet ağa Memetov men yazgan mektubun dedik konvertin üstündeki adresini okuydu. Başladı son kulmege dostlarına gösteri hepsi başladılar men üstümden kulmege. U deseng men yanılganamın. O председателю Совета министров деген sözde birkaç harfin yazmaganım olup çıkan предателю Совета министров. Şayet debütüm ele bir hatalı başlangan edi. Ama men onu tez düzeltip bir men adımdan da 3 mektup kitken edi o vaqt. Birinci mahkemeniz desek ola mı ya da yok komissiya toplangan edi ve sizni o komissiyanın koruşuvine, subetine davet etken ediler. İşte 8-ci sınıfta okuganыңızda. Neden başlandı? Nasıl etip koşuldunuz bu listovkalar yazıluf işine, darqatıluf işine? Onu da tarifleyiniz. O vaxtlarda yaşlar, balalar çaresi olğanına göre bir vaqt hem Kırım'ın hakkında hem konuşaydık, hem işte oyunlar oynaganda da Kırım hakkında karıştıraydık. Son bir gün men baksam İlmi ağam o zaman 10-ci sınıfta okuydu, men 8-ci sınıfta okuyordum. Bu bir şeyler yazat, ders yazganға benzemiyor. Kopirovanный kağıtların üstünden bir şey men deyim, ne bu desem biz bele karar aldık, bildirmeler yani listovkalar dağıtmaga. Kasabamızda, şehirçikimiz kasabasında işte o 1974 senesi barın başlarında olgan vakiya biz halkımızın sürgünlüğünün 30 yıllığı yakınlaşaydı. Tamam o vakit büyük represiyaların neticesinde endi milli hareket çok gözge görünmeydi. Çünkü inisiativliklerin çoksu ya kapalı ediler ya tamam endi ya çıktılar. Pek basınç tubunda ediler. Eli ağır vaqt edi siyaset taraftan milli hareketimizge pek müşkil represiya devam edi. Onun için de bu ne için halkımız böyle tınçıdı da ne toxtalacak bu ne yoksam dep biz de bala olup eli hareket yaptık. Manası edi bildirmemizin manası Rus tilinde yazaydık.
крымские татары, вспомните, как вас депортировали, или манада. Пусть каждый из вас задаст себе вопрос, люблю ли я свою родину. И, в общем, или милли әрекетін көтермеге давет етіп, а соңына да Чичибабиннің шиырының дорт сатырын битеді, біздің білдірмеміз, листовкамыз, или битеді, чтоб нам в глаза смотрели дети без огорчения и стыда, да будет всем на белом свете близка татарская беда. Деген шиырын соңынан битеді, біздің білдірмеміз. Түбінде де КТБ, балабан әріфлерінен КТБ деп логотипіміздің қояйды, Қырым татар балалары анықланайды. Біз дефтер алайдық те, дефтерін кәтларын бір-бірінен айырып, 4 экземпляр, 5 экземплярда мүлкін еді, 5-ші яқшы оқылмайды. 4-5 экземпляр копированның кәтінен, қалемнен язмаға тырыша едік. Сол яздық, тамам 18 майысқа бір ай қалғанда, мен пек яқшы қалды ақылымда бұл тарих, 17 апрельден 18 апрельге чевілген ежеде топлашып бардық бұл білдірмелерін дағыртмаға. Біз оларын тіректер үстіне, дуварлар үстіне, столбалар үстіне япыштыра едік. Сон бақсақ білдірмелер жоқ, столбалар аз, оларын сон башладық почтовый ящиклерге ташламаға. Нәтижесінде екінші күні бұтын қасабамыз бұл білдірмелер ақында конуша еді. Білмейділер кім япты, ама анда иштирак етеділер çox балалар. Біздің мектепін старшеклассниклері 100% Қырым татарлары иштирак етеділер. Мен олардың ішінде яшча едім. Gizliden yapılaydı bu iş, yani kimseye bildirmeyiniz aytaydı. Ayrı konspiratsiyanın uğraşılmaydı ama çok afişada yapılmaydı. Aytayık, anam babalarımız belirledi, biz ders yapamız. Barıp bir kimseden, inisiyativliklerden akıl fikir tanışmadık. Özümüz başımızdan işte yazıp işte nasıl bu cezalanmak mümkün ya düşünedik ya yok, men şimdi aklımda yok ama ona çok kulak asmayıp biz yazaydık, son bir kere dağırttık onu. Haberimizde olmadı, ondan sonra bir haftadan ziyade her bir köşede yüzlerinden diyeceğim bütün Uzbekistan'dan ülkenden toplaganlar bu MVD işte polislerin çeşitli türlü insanların toplap bizim tutmak için işte zasadalar nemetkenler, belirlegenler, biz Kenne'de çıkacağımız, onlar bizni tutacaklar. Biz ondan asıl haberimiz olmadı. Son men onu bu следовательlerden eşittim. Tamam, ular bu zasadaların endi bu başka tekrarlanmayacak galiba dep alganlar zasadalar. Ekinci yecesi bir ekinci partiyani biz dağırttık. Endi 28 aprel günü edi. Ekinci partiyani dağırttık ama onun arasında çok vakiyalar olup geçken, onun içinde men bu intervyuda aytkan diktant olup geçti. 8. sınıfta diyeyim, kandan diktant olacak 8. sınıfta olmaydı diktant. O 4. 5. sınıfta belki bunlardır. Buna bakmadan diktant geçirdiler. Her bir mektepte, her bir sınıfta, yüksekçe sınıflarda 9. 10. sınıfta, 9. sınıfta da diktant geçirgenler, 10. sınıfta сочинение edilir ama сочинение nasıl? Tipa память проверяет. Ular aytalar. На фронтах Великой Отечественной войны каждый солдат задавал себе вопрос, люблю ли я свою родину. Кто что запомнил, пишите, екен сочинение, как бы, это не диктант, сочинение. В общем, элебр шекилде алып барып, почерковеческий экспертизадан, işte сайлай, bizlerin seçkenler uç adamın, asılında alganda pek kolay edi bizlerin tapmaga, çünkü her bir Kırım tatarı bizim mektepte yüksek sınıflarda okuyan Kırım tatarı iştirak etedi bu vakiyada. Demek büyük bir operasiya geçirdiler. Balların teşkilatını açıklamak, belli etmek için açıkladılar. Biz aytkanımdayın konspirasiyanın asıl düşünmedik. O evet bizim eksikligimiz ama eli oldu. Neticede ballardan birisi bir zarar gördü mü, bir yerge yollanıldı mı? Neticede o 30. aprelin sabahı edi. Saat da 6 olmaydı. Da endi karanlık yarık açılıp başlagan vakitte evimizge bilmeyim 10 adam edim, bekim ziyadece biz da yuhla edik. Ular kapılarını kakıpım işte böyle açıpım. Azbarımızga kirip son evimizge kirip bir şeyler göstergenler anama babama obıska. Er yerin başladılar obıskı yapmağa. Er yerin dep çoksa bala mektep şeylerimizin er bir ruchka, kalem, kağıt, defter, nerede bizim yazılarımız var. Hepsini bir obaga toplap başladılar.
бір қанша саат обыска демам еткен соң ол сақланмаған еді, бір долафын топесінде тура бір десте копированный кağıt. Анда чеш түрлі сой бар еді, яңы сойлар да бар еді, амайли сойлары бар еді, бір кере қолданылған листовканы жазма, о өзде листовка дайын бір шей, ой башладар қуанмаға, анда мында ште хабер етіп, операция прошла успешно деген дайын поймали на месте преступления дайын. И шай етіп біздерін сон полислерге алып барып, сіз айтқан дайын, допрос япқан еділер. Мектеп балаларынан 8-ci sınıf tələbələri, 10-cu, 11-ci sınıf tələbələri, hepsi məktəb balları. 11 sınıf vaxt yox idi, 10 sınıfdan bitiydi. İlmi ağam 10-cu sınıfta оқиды, İlver, o da bizge soyular, konuşumuz, hem soyumuz еді İlver Süleymanov, o da 10-cu sınıfta, İlmi ağamның sınıftaş ediler olar, а мен 8-ci sınıfta оқиды, bizlerin hepimiz ayrı-ayrı xanelerde перекрестный допрос дилерім, еле bütün gün допрос yapıp işte Kaç balanı bu işte mərasimlərə celb etdilər, sorğularga? Biz uçimiz edik, ular pek çok ediler. Men hesabını da joydum. Birisi kele qıçıra üstüge, ikincisi kele işte anlata, sen ayt kim sizge öğretti, bir kereden boşarsın. Üçüncüsü kele daha başlaylar. En çok uların sevdiğin mevzuları edi, seni anan yüreği yaramayıp korkanından işte kasebetinden yaramay oldu, onu sıkırıp olmuş alıp gitti, baban da yüreğini tutup kaldı, şimdi o da yaramayacak deyip ele bir korkazıp işte morально-psixologik давление urmağa urmadılar ama pek müşkül ele давление bütün gün yapıp ahırı sonu baksam İlmi ağamnen meni ayrı bir undan o güne bir-birimizge yakın koymayırlar, konuşma imkan vermeyirler, son baksam akşamga yakın ekimizin İlver yok edi, ekimizin bir xanege kirgizdilerdi. İlmi ağama bir kerindeyin ayta, Bekir sen ayt что, sen bir şeyden haberin yok, sen bir şey yapmadın. Men deyim nasıl aytayım, men endi anda ular yazdırttılar, men yazdım что, men ele yazdım listовка, men ularını dağırttım, men объяснение dilerim nasıl bilmeydim, men deyim признался как. Получается, men onu saklama layık görmedim, çünkü men почеркім бар. А мен да ele şaka da dügüledim, men deyim İlmi ağama, abay aytayıq что біздің hocamız anda bir pik Tatarlara karşı bir hocamız var edi. Men deyim, aytayıq, o hocamız bizge yolbaşçılık yaptı deyim. Napsalar yapsınlar o hocamızga. Aytayıq, что o bizge yolbaşçılık yaptı. Çünkü bizim ular bütün gün soru, допрос yapkan vaxtda pek çok soraydılar, кто организатор. У вас, biz deyimiz организаторов нету, вот мы сами втроем десек, такого не может быть. Мы вас неделю, больше недели караулили на каждом углу, 1000 человек задействовали, ну беком азия задействовали, мен білмеймін, улар или айталар. И вот как только мы сняли засады, вы в ту же ночь расклеили еще раз. У вас есть очень координатор, который очень много знает и очень высоко сидит. Назовите вот этого координатора. Деп, улар талап етелер, бізде бір түрлі координатор yok еді. А улардың ішінде мен о жапчем, бізге қаршы суалдар қойып, почеркінде бекім мұтапма çok yardım еткендір. Уларға yardım етеп, бізге қаршы. Бір ачуланған едім hocamызға, соны İlmi ağam айтайым. Айтайық, бұл бізге yolbaşçılık yaptı деп, бұрында башына бір беле кетірейік деп, шақадайын айтсам, сон бақсам, бір 15-20 dakika geçken son, babam da aynı şu xanenin içine babam da kırgızelerdi. A babam bir kereden bizge başladı, o bir şeyler anlatacak ola, kolun beli yapa, bir şey yapa, o bizge anlatacak ola, biz anlamayımız, balamız, ona bakamız. Sonra açıktan açık mecbur oldu aytmağımda, gizli mikrofonlar var, artık açı aytmağın. Aselet kapadılar ayrı, işte polis yok yanımızda. Gizli mikrofon vardır, lişni, в общем, artık bir şey aytmağın deyip açıktan açık, o aytkan sonra ular hem yaza ekenler, hem dindeydiler mesela, son kapı açılıp, ay olmadı bu operasyonda geçmedi deyip, в общем, son daha kaç saat endi karanlık düşedi, bir saat 10 geçeydi galiba, akşam bizlerin boşalttılar, ama подписка не выезде, işte gerek imzalarını imzalattırıp, boşalttılar dayın, son başladılar, başlandı imtihanlar. 10. sınıfta da выпускный экзамены var edi, 8. sınıfta da var edi выпускный экзамены. Şu imtihanlar bitkeninden meni çağıralar, ayttılar комиссия по делам несовершеннолетних при горисполкоме города Маргелана. Anda çok adam oturaydı, bir 10 adamdan bekim ziyade, çoksu kadınlar edi. Bir erkek de var edi, bu komissiyanın yol başçısı erkek Uzbek adamı edi. Ular bana çeşit türlü sual verirler. Rus dilinde,
как ты учишься, какие предметы любишь, какие книжки читаешь, чеш түрлі беле суал берелер, мен де оларға білгеніме көре олғандайын аңнатам. Вот я так учусь. Предметы почти все люблю, керчектен элейді. Сон какие книжки читаешь, мен башладым оларға айтмаға, а каких поэтов, писателей любишь. Мен де аңнатам, что Пушкин, Лермонтов, Конан Дойль, уақыт іште кітап еді, интернет жоқ еді. Джек Лондон оқығанларым іште, керчектен де оларға аңнатам, сон олар, из Пушкина что ты любишь, а из Лермонтова что ты знаешь, мен дейм, вот, Мцыри наизусть знаю. А как можно Мцыри наизусть знать? Первую главу знаешь? Нет, весь это произведение знаю. Улар эпсі аузлары açılды. Бекім еркін бұл комиссияға еле инсанлар рас келмейдір, Пушкин Лермонтовтың фарқына барған адамлар, и башладылар маға қол тұтмақ үшін мен аңнағанма көре бір қадыншық, рус қадыны, умай бұл суалдарын бере, мен кітап аққында Бекім ожадыр, русский язык литературының ожасына бензиеді, сон бұл егер Бекім мені шығармаға істеді, яқшылық ма япажақ олып, сон сорады, а вот если время назад повернуть, как бы ты себя повел? Беледі Бекім, я больше не буду, больше я айтқан олсам, Бекім беледі, еңгілік олыр маға бұл комиссияның қарарында. А мен олғандайын айттым, если время назад повернуть, я бы писал листовки более осторожно, я бы почерк менял бы, я бы копировальные бумаги спрятал бы. В общем, бұтын иш, бозылды дегеннен, бұл идиллия деген русча айтқанда, ондан оғыне пик арамыз яқшы, дайын біз еле қонышамыз бұл комиссияның азаларынан. А бұл еші бозылды, соны олар башладылар маға, как это так, басқы yapма, а ты комсомолец, вақыт біз еле октябренок, пионер, комсомолец, еле заман еді, мен комсомолда едім ол вақыт, яш олсам да я комсомолец. А ты какую клятву давал, когда в комсомол вступал, деп сұрайлар мен дейм, я клялся любить свою родину и бороться за справедливость клялся, десем. Наша родина Советский Союз, дилер булар маңа. Мен дейм, а Крым тоже на территории Советского Союза находится, а крымских татар туда не пускают. И в общем, аулар дилер, что вы напридумывали, что вы болтаете, у нас все нации равны, а мен дейм, это неправда, и башланда перепалка или. Сон председатель комиссии ундан огыне тынч отырайды, и анамнен бабам даже улар масаның янында дегір, четте бір стуллардың үстіне отырайдылар. Бұл председатель комиссии көрді, бұлар мені еңіп боламайлар. Олар не айтсалар, мен жауап берем. Сон бабамның инже тарафын қыдырып, бабама айта рус тілінде, вы как своего сына воспитали? Что он вообще такое говорит? Как он разговаривает со старшими? Деп бабама башлады, что яманлама насылсыз тербие бересіз бұл балаға деп. А бабам тұрды, ашчық түшінді, и узбек тілінде бұңа айта. Узбек тілінде мен шында ашық ұнттым, ұтылын, манасы беледі, узбек тілінде бабам мелі қойжа бір шуенен айтты. Сенің кәтті әкәң мүлтіңмінен менің үйімден қойатканында, мен шунчалик болайдым. Өзбеклерні 1000 километрден сүргін қылсалар, ярысыны өлдірсалар, сен оғылыңға қанақа тәрбие бересің. Русчаға чевірілгенде о айта, когда твой старший брат с винтовкой меня из дома выгонял, я был приблизительно вот таким подростком. А вот если узбеков всех депортируют, половину убьют там ни за что, ты как своего будешь сына воспитывать? Деп о председатель комиссиядан сорады, удашты найтажан білмей беклемеді бесебелі. Де тұрады, де отырады, де ручканы алады, де бір кәт алады. Сон чекмеден ашып шығарды бір кәт ішті и оқыды. Уже растерянный такой. Ама оқыған уже азыр документ екен, что Бекира Умерова отправить на принудительное обучение Самаркандское спецпрофтехучилище для малолетних преступников. Или бір харар, енді азыр екен харарлары, білмеймін, бір қач варианты бар едім, жоқым, ол шығардым, бұл вариантын бізге оқып берді. Ondan соң енді бір қач вақыт кешкен соң бізге мұсафирлер келеді, сойларымыз, бұл вақияларын естіп, Самарқандта олар айтайды, пик мүшкіл ер екен, ама мақсмет олмады анда түшмеге, чүнки даже копиясын біле бермеділер. Бұл инициативникер айталар, копия решения алыңыз, комиссии по делам его опротестовать, что пожаловаться, распространить. Ама біз қач кере бардық, копиясын берің деп, копиясын біле бермеділер. Онда үстінде яз енді каникул башланғанына көре, бізге 4 кере махкеме
адландыралар, повесткалар жоллайлар, такого-то числа, по такому-то адресу будет суд, вы должны туда прийти деп, біз по подписке о невыезде келеміз. Сой сопларымыз келе, қоншыларымыз жоқ, адам келеді біздің поддержкамызға, а суд беклейміз саатларнен, бүтін күн кече, соны айталар, переносится дейлер, потом сообщим дейлер, потом бір-екі аптадан соң кені чағыр, 4 керебелі судын белгілейлер, өздері судын япмайлар. А у вақытте инициативниклеріміз андармыда талап ете екендер, лафын қысқасы сон бұл язын ортасында еді ғарба. Мұхсимаға Османов, білген адамлар бекім бардыр, оны екі көзі көреді. Ол көрмейді өзі, ама пик елі бір мерақыл бір инсан еді, ем ақылы, ем елі бір пик яқшы инсан еді. Бет бізден бүйік, бабамлардан да бүйік еді ғарба. Бұл Мұхсимаға Османов ағнатты бізге біздің қабыл етежек екен председатель Ферганского облыстық полкома Шамсудинов деген бір адам еді, ол вақыт председатель Ферганского обкома партии. Қабыл етежек екен, сон анда бардық мен, Илме ағам, мына Илвер Сулейманов біздің бабаларымыз, яғни Эдемем жемеді, Илвердің бабасы, мен бабам. Ем Мұхсимаға Омыр Арқардашынан Айша апте еді ғарба, бекім яңыладырым. Лиля апте, біз шайдып кірдік, Шамсудинов янда да бір 3-4 ярдымчылары бар еді. Анда чоқсы қонышты Мұхсимаға Османов. О нас башлады, о талап етіп, бұл қабылын бесебелді талап етіп соңына шықты да, и башлады ұзақтан тарихымызын аңнатып, сон бұл сүргінлікін, женг вақтыны, сон миллиарекетіміздің темелін аңнатмаға бұл Шамсудиновқа. Башта о әр вақытте кедайын огренген бесебелі подчиненныйлерінің конышмаға, что вы себе позволяете, как вы себя ведете, не забывайте, где находитесь, или бір жеклеклі месте еді. Ама бұл Мұхсимаға русча айтқанда, көрмеген көзлерінен пронизывал своим невидящим взглядом бұл адамын. О, башта навели Хораздайын олған адам, сон яваш, навели чоқ башлады бұл Шамсудинов. Лафын орта, баштан даже оның ярдымчылары стерлер Мұхсимаға тоқынмаға ішті. Я өтемеге оның қуаламаға мне лиләптеп еле бұруларын өтеді, олар сон яқын келмеділер башқа Мұхсимаға янына. Еле бір жесір адамлар еділер, апай-ақай, еле ветан первер адамлар еділер. Лафын қысқасы, сон бұл Шамсудинов башлады, чоқмеге яваш-яваш. Ну, вы тоже нас поймите, от нас тоже требуют, от нас ничего не зависит, вы нас извините, екен, бірші екен, в общем, бір саатке бардым yoqым бұл лаф, а Мұхсимаға лафы тоқтамай. О, еп, оңа басыншы япа Шамсудиновке тарам. Сон башқа чаресін тапамады Шамсудинов, саатке башлады. Бақмаға, менде 20 даққадан учақ лиманда олмақ керекім, учажақ ерім бар, керчекім яланымыз білмейміз, ама сон лафын соңына рус тілінде айта, не будем ломать жизнь детям, пусть они учатся, получают профессию, деп и кетті. Бізде шықтық, дейм, не дегені бұл, не будем ломать жизнь детям, тем более маға қарар алынғанлары учиться, профессию получить, как бы этот спецпрофтехучилище, не екен, не де болса беле, біз аңнамайып қалған едік, ама вақыт кешті, башқа не махкемеге чағырдылар, не бұл комиссия чағырдылар, не бұл училищеға чағырдылар, әлі бұл күн қоқысы шықпады, бұл вақыт біз еле юридический білгілеріміз бар еді, біз талап етмедік, анда бұл ішненен тоқталды, допустим, замяли деген, оның чөнки следствие біткен еді, суд олажақ еді, бір заседанияда олмады, и башқа біздің чағырмадылар, не де болса, бекім бір вақытына яшыларымыз бұл яқшы заманларын көріп архивлерге қоллары түшсе, бекім бізден чоқ білерсіз, архивлерде бардыр бұл іш. Не үшін бұл тоқтады, не манадан тоқтады, ама еле олды мен айтқанымда. Бұл балалығыңызда олған вақиялар. 8-ші сыныфта оқиын. Сон 8-ші сыныфыңыздан башлап армияға же нелер олып кешті? Ең өлі бір парлақ ақылыңызда қалған вақиялар. Яда ондан сон енді ондан сон айтыла жағдайын ши чоқ олмайды. Мен айтқанымдайын пик еле Балабам басқынш еді КГБ тарафынан, үкімет тарафынан Қырым-Татар милли әрекетінде бір ши япма чоқ зор еді. Ама не тек мүлкімінде қошма кішік бір вақия. Мен енді институтын бітірежек вақытте, о енді 82 сенесі еді, 3-ші жылы
3 жылдан белді чоқсы бұл высшее учебное заведение, среднетехническое заведениедан кім чықа, Қырым татарларын тырышайлер Мубарек деген елге йоламаға. Бізге аңнатайлер, что анда стилер автономия құрмаған бірші, біздің милли әрекетте оңа чоқ қаршы еді. Мен ондан хаберім бар еді. Сон енді анда мен институтын бітірген оқыш бітіре, да диплом защита сон кече. А распределение ондан оғыне кечеді. Анда рейтинговый список жедбел түзелер. Мен бұл рейтинговый спискте, по успеваемости 6-нчы едім. Анда 150 адамдан зияде адам бар еді, мен 6-нчы едім. Seçmege imkanım var edi. Ferganada bir PMK işte zenatım boyunca biz stроитель injener okuluşunu bitirdik de. Eli seçecek edim. Ama eli bir haber var edi. Kırım Tatarların mübarekeyi olacaklar. Men de ona hazırlık nasıl gördüm. Bir çul paketler olaydı. O paketlerin içine bir magnetofon Visna. Bizim kartça insanlar bilirler nasıl olar batareykalı Visna. Onun içine kasete koyup son defterlerden, kağıtlardan onu zamaskировал деген дайын son bir mikrofon çıkarıp tobus vatman çertежи. Onda ucuna көрінмейecek дайын mikrofon koydum da batareykaların kontaktlarının arasına bir kağıtçık, iyipçik. Son menden o güne Velilayev Mansur деген bala kırdı. Biz beraber okuyorduk. Ondan o güne kirgen adamlar Tatar'da gelediler 4 adam. 5-incisi kırdı Velilayev Mansur. Uşunda Ahmetçi'de yaşay. Uçka açılı Mubarek dep işte настроениесі yok. Men onunla konuşmaya lafım yok. Çünkü uçka men kırdım şu odaga. Balaban bir oda, bundan da balaban oda. Komissiyada da bir 15 adam var edi galiba. Rektör işte, prorektör, dekan çok. Biz bilmegen insanlar da beredi aralarında. Men kırıp bir көрген masam karşısına tiredim. Ana o neme paketim, mikrofon o kadar da yaxşı yerleşti ama anda yardımcılar var. Asistentlerim, hocalarım, bilmem studentlerim, ular порядка işte su koymağa, işte kapını açmağa, yapmağa, зайдите, проходите, выходите деген adamlar. O bir şey не заподозрил, ama bir işte tertip olsun deyip, для порядка, не надо это заносить, передай обратно deyip daha көтерді. Nasıl ağır bu kitaplar dayın, ama bir çıqa. Berdi men defterim, yazıklar olsun, bu men процесс распределения не увековечил деген дайын кısmet olmadı, ama процесс распределения merahlı oldu, çünkü men kırıp yetiştiramadım. Rektorumuz Sidalieva familiyası edi, bir kadın işte, Uzbek kadını, Maksuda Saidovna galiba. O ayta, вот в Мубареке вы будете работать, вам сразу квартиру дадут, сразу начальник участка. Башладым мам Мубарекін мақтамаға, а мен деймін, мне Мубарек никакого отношения не имеет. Я буду работать в Ферганской ПМК номер 10, бірші мен оңа айтам сечкенім жедвелден. Вы это нет, вы поедете в Мубарек, дейді. Там, в общем, надо вам в Мубарек поехать, и там вот вы будете работать. Я говорю, я в Мубарек не поеду. Улар берледілер, чоқсы адамлар еді тырышайкенер япма, кім файдасын көреді, кім файдасын көрмеді. Татарлар чоқсы істемеді, анам күтмеге, ама улар айтылған тайлер, бабам қаста, анам қаста, озым іште, евлі барқылы бір шей маначықлар қыдырайдыр, а мен ачықтан ачық айттым, вы хотите нам там сделать резервацию, а нам эта резервация не надо. Я в этом участвовать не буду в любом случае. На Северный полюс, на Южный полюс, куда хотите меня отправьте. БАМ в то время был. Вот куда хотите отправляйте по Советскому Союзу или в другое место. Кроме Мубарека, я в Мубарекской этой авантюре участвовать не буду. Сон бірданесі о жағалардығы, я КГБ, я обкомын адамы, о айта, там же вам хотят автономию дать, вроде бізге яқшылық япа жақайдыр. У нас есть родина Крым, вот там нам пусть дают автономию. Нам Мубареке автономию не надо дедім. Улар шаштылар, бірінші раз келдер, беклемеділер или жеваплар, уже ачуынан патлай жақ, чүнки анда бекім онда топесінден баққан адамлар бардыр комиссияның арасында. Ректорымыз қадын айта, вы будете подписывать вот эту бумагу распределения Мубарек? Я говорю, я буду подписывать вот Ферганская ПМК номер 10, а Мубарек даже в списках у вас нет. Я почему его должен подписывать? Он вон отсюда, кувалады мен. В общем, мен де шықтым, напажамда, білмеймін. Ама дипломыңыз да қолыңызда дегіледі? Жоқ, да защита диплома ол кечмеді, да, оғде бірқач айлық ішіміз бар еді.
Сон евге етіп келер келмес бақсам дұрдырын бір моторолден келе бір адам повестка военкомат ма кетірелер. Повестка военкомат, ну, ярлыға военкомат, Маргеланский военкомат, ну, военная обязанность иметь при себе паспорт, не де болса келем военкоматқа, екінші күні олар айтқан саатте, анда бір бланки заполняйте, дейлер, чем занимаешься, учусь в этом, не дейлер, это политехническом институте, высшее учебное заведение, да, а высшее учебное заведение мы в армию не берем, идите из деканата, справку принесите, что вы там учитесь, дейлер. Ну, барам деканатқа, мне вот такая справка нужна, повестканы көстерем, что там деканатта, декан Кубана или келдің, давай вот это подпиши, и сразу мы тебе справку дадим, а то в армию поедешь, мен дем армии не боюсь, но все служат, я служу, ладно, все, но подписывать я ничего не буду, дедім, ама сон, да, бір қач күн кешкен сон, бақсам, маға бір неме таныш балалардан yolлағанлар, пусть придет деп, мен деймін, не шақыра екендер, келсем, чүнки вақыт күте, ама дипломын я язмақ керек, я язмамақ, хаберімде жоқ, сон башладар маға аңнатмаға, в общем, уже те места все ушли, и мы вас решили в Ташкент распределить. А у десең Ташкент қиын жай еді, ну, анда желающилер жоқ, пайтақ, іште Өзбекстан пайтақты, қиын еді Ташкентке, амаға дейім, наказание Ташкент. Ну, башқа чареде жоқ, дейім, не мубарек, өзім айттым же, хоть Северный полюс, хоть, а тут Ташкент. Имзаладым, у десең Союз Узбек Газпром, головное управление Союз Узбек Газпрома в Ташкенте, анда келер келмес, мы вас отправляем в Мубарек. Более етіп алдаттылар, Аба мен уақыт диплом қолымда еді, жоқ мен деймін Мубарекке бармам, анда енді қолайлы жайды, оларда еле кесен-кес бұйрық жоқ еді, олар отдел кадров, анда işçiler олар саясетінен алып бережектері жоқ, маға бердер наманға. Мен деймін Мубарек істемеймін күтмеге. Олар айлық яқшы, у яқшы, мен деймін ма яқшы керек ме? Ма бір армия кетежем тезден, бір-екі айлық ішім қалды. А Мубарекке кетсең, армияға да алмай еділер. Анда еле бір, в общем, башқа түрлі вазиет еді. Не де болса, сон наманғанға барып, бір-екі ай çalışmас, армияға күттім. Бұнен мен бұл Өзбекстан бөлігім бітті. Ondan соң мен Өзбекстанда яшамадым. Ondan соң армиядан doğru мен армияда 82 senesi күткен вақытте, 83 senesi бүтін Хорандамыз, анам, бабам, қардашларым көчтілер Краснодар өлкесінде Крымск шеріне. Қырымға уақыт көчмей қиын жайды, Крымск шеріне көчтілер. 84 senesi мен армиядан бошаған вақытте мен енді келдім Крымск шеріне. Анда да еле бір мерақылы вақия болды. Менден оғыне, менден сон еле бір кімседе раскеттірмеген офицер запаса еді. Мебет высшее образование болған вақытте, іште сон біздерін офицер яптылар. Младший лейтенантым бір шеунванда беріп, офицер запаса, 3-й отдел военкомата, мен борчлым учкун девамында учетқа тұрмаға. Мен учкун беклемей, екінші күні бардым военкоматқа, анда да бір майор Муха мен ішінде ақылында қалды, еле бір алчақ бөлі бір инсан, о kağıtlarım da aldı. Енді мерекеплерін çıkarıp, печатын çıkarıp, чернилаға батырып, енді қояжақ едан. Домовой книганың içinde yazılған, кім анда yazılмаған? Yazılған адам да жоқ, бір кімсе yazılмаған. Анам yazılған, бабам yazılған, Феми қардашым yazılған, а бабам анда домовой книгада бар. Место рождения, Бахчисарайский район, Крымская ССР или бірші. А бұл мені сырам оқымайып, менде Маргелан, Өзбекистан yazыл. А бабамкын оқып ештірді де. Анау енді баса жақ печатын басмайып, башлады топламаға, ачуынан еле көріне, санки мен оның анасын өлдірдім, еле бір маға бақа халық душманы. А вы вообще знаете, что там в Крыму происходило во время войны? Приехали сюда, у нас тут пограничная зона. Ну, пришлер башлады, маға еле шекілде конышмаға. Мне вообще-то вот я еще неделю назад вот в пограничной зоне был, там Польша, Румыния, что вот я там служил с автоматом в руке. А здесь у вас вроде до границы далековато, им это. В общем, идите отсюда, в общем, езжайте откуда приехали, вас здесь не прописывают, на воинский учет брать не будем. Деп ана или бір хабер маға. Вай, напайым, нападжамда білмедім, чүнки белі вақияның бір кімсе рас келмейді. Кірдім военкомға, вақтыңызын çok алады. Belki sualler bardır biraz canlandırmak için misafirlerimizde canlansınlar деп bardır. Belki sualleriniz sizde hazırlanған saygılı misafirler, ağalar, emceler. Devam edemiz, dinley beremiz. Haydi. Айтажам, кірдім военкомға.
Ама менден огыне бу энди майор муга кіріп ечтирди. Мен капыны ачacak, у мени артынан аңнаган, мен тышка чыкмайып военком одасына кіткенім. Мені озды да менден огыне кіріп военкомдун артына тура: вот этот татарин на учет пришел становиться деп. А буда: нам никакой разницы нет, татарин, не татарин, но у нас ограничена прописка, пойдите в горисполком, принесите справку, что вас там пропишут, а вот потом мы вас возьмем на воинский учет. Мен аңдатажак олам, насколько я знаю, сначала воинский учет, причем я обязан стать на этот воинский учет, а прописка потом. Вот у меня много крымских татар, которых вы не прописываете, но на воинский учет всех взяли. Десем: идите в горисполком, принесите такую справку. Горисполкомға барсам, бұл кабинетке кірем, ақыры соңы зам горисполкома бір қадыншық бар еді. Оңа кіріп олдым. Мен деймін: вот мне вот такая справка нужна. Дайте мне справку, что вы меня здесь пропишете. А вы это: а какой дурак вас послал за этой справкой? Ну, я фамилию забыл спросить, это ваш военком. Он мне сказал, что пойди принеси такую справку, потом меня на воинский учет возьмет. Куда айтқанына пешман етті. Мы такие справки не даем. И, в общем, вы езжайте, откуда приехали, уларның Севген сөздері еледі. Езжайте, откуда приехали. А езжайте, откуда приехали, мен евге келдім. Ай сонан дембельский шелерімді ағыртқан уақытте бақсам, Красная звезда еді ғалба, все армейская газета. Бір шелерін сарған шелерім ішіне адресы де бар еді анау Красный звездан. Айде мен мында язайым, чүнки мен қапамақ мүлкіндер, наказуемое, уголовно наказуемое дело, уклонение от воинского учета. Мендан хаберім бар еді: как докажешь, что ты к ним обращался? Сон мектуб яздым бұл Красная звездага: вот я пришел, служил там-то, подробно написал, мне майор Муха сказал вот так-то, а подполковник сказал вот так-то, горисполкоме сказали вот так-то. Вот что мне сейчас делать? Я не могу на воинский учет встать, а я обязан на этот воинский учет встать. Что можно мне сделать? Десем, сон бір-екі авто кечер-кечмес бақсам, екі дане УАЗик қапымыздың оғын не келді, военный УАЗик. Бір данесі Краснодар военкоматынан екен, бір данесі де Крымск военкоматынан башладылар: да вы не так нас поняли, да мы вас так с нетерпением ждали, вот мгновенно вас на учет хотели поставить. В общем, мектуб келді маға Красный звездадан, андан аште, в общем, жевап, немедленно поставить на воинский учет. На воинский учет қап қойған сон, уны шаматасынен нас олды енді Горбачев келген еді немеге. И прописканы яптылар. Уже башқа ерге да язмасын деп, не? И шай пропискады болған еді мұны артында. İşte Krimske көчкен yılınız sene neydi? O 84 senesi. 84. Birkaç yıldan kene başlandı. Milli hareketke koşuldunuz. 86 senenin ikinci yarısında Sovet hükümetinde ele bir көзге көрінген деңшулер башланды. Көзге көрінген деңшулер перестройка деп башладылар. Горбачев чықты: вай, өзінден өзі аяқ үстіне жүре, бұл генеральный секретарь ЦК КПСС. Біз огырендік, что олар қартлар зорнен жүрелер, лaf etmeyi білмейлер, кәттан зорнен оқилар. Біз еле огырендік, біз балалықтан белі еле көрдік. А бұл өзі жүре, өзі лaf ете: вай, генеральный секретарь, перестройка. И башлады үкіметте деңішмелер. И Қырым татарлар менен хаберім жоқ еді. Бекім мына еміне ханым чоқша біледір Абинск шерінде. Мен білгеніме көре, бұл 87 сенен далғасын көтерген insanlar Abinski'de yaşaydılar. O vakit енді 86 senenin sonuna yakın anda 20 adamdan ziyade inisiyatif gruppası teşkil edildi. Ular bütün Krasnodar ülkesinde жүрediler. И inisiyatif gruppalar tuzmaya tırışaydılar. Krimski'ge келелер. Bir-екі адам tapıp олыңсыз мында инициативник, и өзіңізге оқшаған адамларын да қыдырыңыз. Соң Геленжикке баралар, Новороссийскке баралар, еле күчік хуторчықлар, еле көйчіклер бар еді. Дорт хоранда Қырым татар яшаса, біле барып, сораштырып, тапып, анда да талап етеділер инициатив группа түзмеге. И 86 сенен соңына қадар, енді Краснодар өлкесінің чоқсы Қырым татарлар яшаған ерлерде инициатив группалар енді тешкіл етілген еді. Siz de o gruppada olğansınız. O gruppa içinde biz de oldu. İşten son boş vakitte işte imzalar toplayaydık, para toplayaydık. Moskvaga vekiller yollanılacak olsa. O da işte er vakitteki yavaş yavaş gitedi. Adamlar öğrendi kaç yıldan belli ne faydası var, ne neticesi var degen dayın işte. Ama bir kim uç kumuş, kim bir kumuş berip işte biz de ona göre bir şeyler anlatmaya tırışaydık. Mına şimdi perestroyka. Bekim faydası olur, bekim bir değişme olur işte. Yavaş yavaş böyle koterdi başlagan edi bu milli hareketimizin
далгасы. Ол вакыт сен атыңыз боюнча чалышайдыңыз? Ол вакыт мен да 86 сенесі, 87 сененин башында мен да инженер болуп чалышайдым. Анда да бір калабалык болуп кеткен еді. Мен башташында енді Крымскийде жашаган инсандар биледир, ПМК-10 деген ПМК-да чалышайдым. Эле бір случайно мүмкін айтмаға, бір тойға барған вакытта раскетирден бір инсан уаңнатты, что Крым татарларынын делегациясы Москвага баражак. Мен бардым, иште 2 күн отгул сурап, соң выходнойларда кошулду, бардым Москвага, бу адамлармен тааныш болмага, мында Изидинов сизден анда көрүшкен едик. Не де болса бір кабулханеге эле кирдик, анда эле бір кабулга да иштирак еттим. Кайтып келген соң бу ПМК-да башлады калабалыклар. Бунун несі бар? У ПМК-га мен киргенде ма Мустафага Ибриш главный инженер чалышайды. Ярдым етип бу ПМК-га ишке мени алды. Десең мага ошаган иште кандай кырмын көрсе, эркезим давет эте экен, анда ярыга инженер технический персонал Крым татарлары эди. Сон ишчилердин ичинде де чок 25% не Крым татарлары чок экен бу ПМК-да. Ана сон мен Москвага барганда анда мына насыл болған еді. Анда бір қысқадан айтайын, Москвада бұл 86 сенен язында еді ғалба. Бірінші кере Москваға барғанымыз. Мен бірінші уақыт... Себебі барып бақма Москваны? Жоқ, Москваны мен насыл бақмадым. Бұл бір тойда отырамыз, Сейт Халиловлардың хорандасында той. Қаршымызда да бір қарт адам отырады, и аңлата, что Москваға векілер баражақ, анда Ленин барағы газетасының қолында тұтып приемный ЦК КПСС-те жүрсеңіште, сен көрежек башқа Крым татарлары, яда сен бақажан кімін қолында Ленин барағы газетасы бар. Мен отырдым поезға, екінші күні саба, енді Москвадам прием ЦК КПСС-ге, оны там-та барып таптым, кірдім прием ЦК КПСС-ге, жүрем. Газетін қолыма алдым, башқа газеттер бақып жүрем, тапамайым бір кім сен. Напайым, бірінші сефер келгенім прием ЦК КПСС, ер адам толы. Эркез біршкі бекли, ама татар жоқ ішінде санки. Сон бақсам мегафондан элан етелер. Эпіңіз нады, там, Годженов, Рефат Мустафаевич, Изидинов, Изет, дорт ады, фамилия, отчествосын айталар, подойдите к окошку номер 3, бірші окошка номерасында айталар. Епсі татар фамилияларына бензи, адлары, фамилиялары. Мен де бардым анау пенжеренің янына и беклейм, кім кележек, кім келмейжеклерім, бір кімсе келмеді. Сон даянамай по пенжерден сораем, а вот вы назвали 4 фамилии, я к ним как бы не отношусь, но это крымские татары или нет? Раз бір кнопкаларын басты, бақсам, екі тарафтан КГБшниклер келіп, пройдемте с нами. Вы крымский татарин? Да, крымский татарин. Паспорт, епсі янында, мен костерім, чё, приехали вот по поводу национального вопроса крымский татар. Язылажақ шилерін язылар тудасына, сон, в общем, қысмет олды, біз көріштік, біздің инсанлармен, и кірдік Кабулханеге. Улар енді анда бір аптадан бері әрекет япа екендер, бір қач кереште көрішкендер енді, и бір обращение от крымско-татарского народа в ЦК КПСС азырлеп бергендер, а бұл прием ЦК КПСС-ін бекім сонсыз бірші қошмас дерсіз, штеп, лафын қысқасы беле еді, уларға вот тут измените деп бір риджа еткенлер, теклиф еткенлер. Вот, например, уберите политический участок, там Крымская ССР, это сложно восстановить, там, время надо. А вот на освоение Северного Крыма, допустим, очень нужны рабочие люди. Вот если вот крымских татар пустите туда, мы канал построим, мы там посеем, посадим, там овцы, барашки будем выращивать. И, в общем, большая польза будет для Советского Союза. У Манада обращение получилось. Хорошее такое обращение, что все равно как бы на родину надо ехать. Сон бұл қабылда мен шаштым, мен осы бірінші сефер едім қабылда. О қадарда яқшы бір неме обстановка. Бұлар оқилар, бір-екі сөзін оқилар да, вай, такого обращения еще не было. Вот это обращение, так обращение, вот такого еще не. Вот теперь ваш вопрос точно решится, вот надо будет, или бір яқшы тарафтан іште, да. Надо время, вот надо назначить, там надо доложить, надо там отложить. Бірші, в общем, бите беле, пик яқшы неме, бақсам, қабыл енді битежек ола. А мен бірінші сефер олса да іште, мен беледім, керчектен де бұларын енді перестройка настроениялар деген шкендер, и сораем. А вот пока вот эти сложные вопросы будут решаться,
Давайте легкие вопросы решим. Вот просто уравняем крымских татар в правах, чтобы их вот вокруг Крыма и в Крыму не притесняли по национальному признаку. А потом организованное возвращение, автономия, оно потихоньку. Но сейчас есть люди, которые вот, мучаются реально, они не прописаны, их по судам таскают. Там разные ситуации происходят десем. Санке деңіштірділер, анда 5-6 адам еділер, қабыл еткен адамлар, санке оларын деңіштірділер. Енді бір түрлі еле миролюбие, уже заявленияында, обращенияында ұмыттылар. Здесь не место для того, чтобы заниматься злопыхательством. Прекратите клеветать, что это. Прекратите распространять тут сплетни, деп, мага еле сөз айтты. А мен ачуландым, я никакие сплетни не распространяю, я вам говорю вещи, которые я видел своими глазами и которые вот в настоящее время происходят в Краснодарском крае, например. Я просто оттуда приехал, а в Крыму, говорю, вы вообще близко даже не подпускаете, до этого дела не доходит. Дом невозможно купить. В общем, бозылды прием, и он артындан бесебелі мен ПМК-ға келді, не үшін мен үшін қатырладым, мен анда ПМК-да çalışaydım, сон мен қайтып келгенімнен башладылар ол ПМК-ға де анда демында КГБшниклер кірмеге, начальниклердің чырайына бақылмай, вай, Бекир, ты же вроде такой спокойный, что ты там натворил, уже каждый день к нам КГБшники приходят. Лафын қысқасы Мұстафаға Ибриш, ол главный инженер еді, екінші адам іште ПМК-да. Бір күні сабақ келсе, оның кабинетінде башқа бір инсан отыра. Никитин Валерий. Бұндан яшча. И айта, Мустафа Османович, вы теперь работаете в другом месте, вышестоящей организации работаете, должность мен білмеймін, повышение я до понижения, факт, что бұл ПМК-да уже çalışmayacak. И башланды бұл ПМК-ның içinde текущая документация имзаламай, Крым татарларына имзаламай. А онсыз çalışmaya қиын, начальник участка олсаң, прораб олсаң, что-то надо списать, что-то надо подписать, план надо выполнить. А бұл главный инженер Крым татарларына башы имзаламай. Ерке заңнады, қазақтарға имзалайлар, сон башладылар башқа ерлер. Аңнаттылар, что башқа ерлер с переводом, проблем нету. Везде нужны строители, тем более это уже опытные строители, везде нужны. Ама, чтобы здесь растворить. Набу ячейка, она очень много набралось в одной куче, и вот может сейчас еще Бекир их всех испортит. И в общем, дағыртылар, анау ПМ дағыртылар деп, іште мечбур олдық башқа ерлерге ішке кірме, сон мен де кірдім башқа ерге ішке, анда инженер-технический работниклердің ішіне броз медім Крым татарларынан. Анда проблема жоқ, çalışaydım, ама кенеде сон Москваларға қатынап башлаған сон, не де олса іштен бошаттырдылар. İşte bu hikaye için alғышлар burada Bekir ağamızға, onun yoluna, onun yapқан işlerine. Güzel. Moskvaға мына бірінші сефер барғаныңызны айттыңыз, сон артынан кенеде барып тұрдыңыз. Енді чоқча жематпен бірлесіп, яда не еді? Енді вақтыңызын çok алам деп қорқам, ама чүнки ол вақиялар yıllarмен, айлармен кешкен вақияларын бір даққада да айтып боламаймын. Яқшы, келіңіз мерақлы жабыр мевзуны. Апайыңызбен, умыр арқадашыңызбен насыл таныштыңыз? Айтарсың. Еркез дайын. Gençler бар да мында. Еркез дайын. Саясет бірлештірді ме сізні, ода фаал еді ме, яда жоқ? Епсі Крым татарлары дайын, бізде насыл еді. Мен тұрам, анда біз конкурс елан еттік, 15-20 қысчық келді. Мен олардың... Бабаныңыз, ағаңыз, Бекір, бір меселе... Шақа етем. Олды іште... Бір біздің сойларымыз еді, олардың қоншылары еді. Мұсафірлікте рас кеттік, бір-бірімізді рас кетірдік, бегендік, сон көріштік, сонына әледі, Алла ашқыр. 35 жыл олды ғалыға. Үш балаңыз бар? Үш баламыз бар. Қарт баба олдыңыз енді? 5 торыным бар, 5 торыным бар. 5 торыныңыз бар, машалла. Крымскіден Крымға қачыншы сене көштіңіз? Шу 87 сенесі язда Москва вақиғаларынан сон мен evde 2-3 күн олдым, кеттім Крымға. Чүнки еле біз қарар алдық, еле бір хуласа шығардық бұл Москва вақияларынан, барып андан талап етмектен файда бекім олыр, бекім олмас іште. Қач жылдан бері талап етеміз, ызын сораймыз. Сон мен дейім, ызын сорамайып керек анда бармаға, чоқлықнен не олса олажақ іште. Уманадан мен бұл 87 сенен август айында келген едім Крымға. Evli ediniz o vaxt енді? O vaxt evli edim, evlat bekledik, birinci evladımız bekledik. Ona bakmadan men ömür arkadaşım çalışaydı Kırmızı'da. Men keldim
Қырымға Чистенький қасабасында бір сойымыз бар еді. Мен оларға келдім, ақыл фікір танышмаға, не ерден мүлкін ерлештір, мен не мүлкін yapmaға, олар пек яқшы адамлар еділер, емжемдер. Олар деділер, бізде яша, башқа бір ерде қыдырма, не қолымыздан келген ярдымызын біз япармыз, сен енді өз ішлерің іште бақарсын, прописка бір шей ішлерің бақарсын деп қабыл еткен еділер, яваш-яваш ондан бері Қырымдамын. Келгеніңізден белі мында Ақмешітте яшайсыңыз ма? Ақмешіттің янында Чистенький қасабасы бар. Бірқач жыл мен анда яшадым. Сон бірқач вақыт Бахчисарай районында яшадым, Шақул көйінде. А сон çalışkan yerim tap o 80 senesi işe kirgen edim. PMK Yarmurcha, Tatarada Yarmurcha, şimdi adı Fontaniydi. PMK бар еді. Мен анда çalışaydım. Andan da участкалар алып, şu Yarmurcha көйінде Fontaniy қасабасында яшаймын. Шынды Бекер аға, милли әрекетіні насыл бір шекілде алып бармақ мүмкін яш несілге? Не тепселеріңіз солыр, білмеймін, yolları, тіл меселесін белгі көтермек керек, өгіренмек іште балаларын білмеймін, сіздің көрінішіңіз бұл меселені? Bu taraftan мен еле бір çok faydalı bir şey айтып боламын, белкім, çünkü мен башындан айттым, біздің милли әрекетіміздің әрекетлері іште çok düşmanlarımızın енді bağlı düşman tarafımızdan айтайық бір вақытлері бір түрлі саясет сон деңіше сон да деңіше шында анау ағыр біз көрмеген Брежнев вақытында тап о қадар ағыр дігіледі шында яваш-яваш бүгінгі күнлер мен аңлағаныма көре енді Сталин Брежневтен Сталин ортасына жақынлаша ашық деңішмелері бар ебет фарқлары бар ама esas alganda eli o vaqt biz hareket yapgan vaqtda polislerde bir adamcılıkları var edi. Polis olsa da bu hükümet xadimleri de şimdi отрицательный отбор deyler, отрицательный селекция. Чем в общем ele bir ağır vaziyet, bir kimseye bir şey akıl öğretmeye de kıyın. Biz bilmegen şeylerden, yaşlardan çıkar inşallah. Çünkü buna biz bala olganda listovka yapıştırayық. Şimdi evet o bildirmenin kimге keregi var, internetke yapыздың, oldu herkesin haberi var. Değişe zaman şimdi belki şimdi internette çok şey var, endi alışıp kettik ona. Belki gayrıdan listovkalar yapıp darkat başlasak başkaca bakar adamlar belki faydalı olabilir. Addi ki açıklar. Ben korkam, şimdi men yaşlar menden çok bilgileri ziyadedir dep düşünem de onun için bir şey öğretip olamam dep korkam. Siyaset şimdi ağır, tek ne mülkün rica etmege, başta bir yüzümüzün joymamak gerekmez. Ele bir vakalar ola, ne diler, stukachество işte, ona karışmamak gerek. Son ele seçimler bir şey olsa anda da düşünüp bakmak gerek, kim iştirak etmege ya da iştirak etmek gerek mi, kimin seçmege ya da bu şeylerin düşünmek gerek namus tarafından ama bir türlü şablon yok. Kolumuzdan gelgenine göre yardım etmek gerek. Şimdi bu katokun tubuna düşken insanlarımızga, ularını xorandalarına, ularga kol tutmak gerek. İşte özünüz bilesiz. Biz iştirak etken vakitte öldürüler yok edi, böyle pохищениялар yok edi. Kapasalar da öyle 15 yıl, 20 yıl vermeyediler. Başka bir statyalarga getirip işte anda bir tap o kadar değil onu aytacak olam. Şimdi müşkül taraflarından da müşkülleşe. Kaç kere endi kol kotergen misafirlerimizin kollarını көреміз. Buyurunuz Selime Hanım, mikrofon var mı sizde? Buyurunuz. Selamun aleyküm. Bekir ağa, birinciden çok sağ olunuz. Өзіңіздің аяти хикаяңызды бізге тариф еткеніңіз үшін ve aslında bütün өзіңіздің еткен фаал әрекетлеріңіз үшін халқымыз үшін еткен işiniz için büyük teşekkürler bildiреміз. Yaş nesil adından bizim ana babalarımızın adından ve elbette bizim uyken nesilimizin adından. Geçmişke sağ olunuz. Geçmişke bakarken imkanınız olsaydı bir şeyini değiştirir ediniz mi? Siz KGB'de çalışıyorsunuz. Allah'a şükür yok.
Оз әрекетлеріме бір бұл сиясетке бақып, мен оз файдамы түшінмейіп, біршіден қорқмайып, бір әрекет япар едім. Бекім башқа бір қарар қабыл етер едім, ама бір балабан фарқы олмаз еді деп түшінем. Веда бір суалым бар. Я егерде мына айны бойлы шекілде қалса, әршей, бізім әрекетлеріміз бойлы олса, айны бойлы дұрымда қалса, бізім халқымыздың келешегі сіздің фікіріңіз же насыл олacak? Халқымыз, evet, Ruslar айтқан, Rusça айтылғанда, природа берет свое. Алланың күні қартларымыз кете. Бұлардың еріне балачықлар доғыла, белкім кеткенлерінден зияде доғыладыр, ама тіл тараптан балабан фарқы бар. Бұл кеткен қартлар, бұл қырым-татар языковая среда, ұныттым, неде болса, олар қырым-татар жа тіл мұйыты көрген инсанлар күтелер, а біздер тіл мұйыты жойдық, шынды қырым ішінде, бүтін дүния ішінде қырым-татар тіл мұйыты олған ер қалмады. Оның үшін тіл мәселесі қиын. Ең қиын еріміз тіл. Не үшін мен кескінлештірем, чөнки бұл бір вақыт деңішер, яқыш тарафқа деңішер, иншалла, ама о вақытын беклегенже бізге халқымыздың зеңгіліклерін қалдырмақ керек. Ол біріншіден тіл, урф әдетлеріміз, ең қорқынышлысы тіл. Тілін жойсақ, егер сон оны тіклемeye daha ziyade қиын olur. Çok sağ olunuz. Ана оны сақламаға тырышмақ керек, мен аңлағаныма көре. Суаллер olsa қолыңызын көтере білесіңіз. Buyurunuz. Mikrofon. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adınız ne? Elmas. Elmas. Sağ olunuz Bekir ağa. Pek meraklı ve faydalı konuşup oldu. Bir sualim var. Sizince en mühim tavsiye öyle faal yaşlara nasıl olacak? Kırım Tatar yaşlara evet. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Мен өзіміздің яшыларымызға çok ратым десем olacak. Çünkü өзіміз мына шерде жүргенде, қырым ішінде жүргенде çok көреміз. Арабалардың үстінде байрақларымыз бар. Халқымыз әр вақыттегі дайын yüksek seviyede. Мен ратым у тарафтан, ama eleşiler бар, son тіклемeye қиынжа olacak işte. Şimdi onu saklama o da kolay değil ama sonundan tüklemeye daha ziyadece kıyın olur deyip korkam da onun için men yaşlarımız olsun, orta yaşlı insanlarımız ya da kartlarımıza herkesge talap etmeye isteyeyim. Ana tilimiz olsun, urf adetlerimiz, dinimizin saklamağa tırışmak gerek. Onu aytacak oğam. Belki o vakit Moskva... Buyurunuz İlhan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bonjour dostlar. Sağ olun. Bekir, sen için көрсеткен сюжетке sen öyle şey айтырдың. Açlıq tutқан vaqta bir 18-19 doktorlar kelip yardım verirler. Ne düşünüyorsun? Bu sen öyle de ayttın, o vakitte milli hareketimiz pek sevimli, popüler idi. Şın nasıl düşünüyorsun? Biz o birliğini sakladık mı? Yoksa joyduk? Қиын суал бердіңіз. Çünkü Kırım Tatar halkı yüzlerinden bin Kırım Tatarı var. Arasında çeşit türlü adamlar var. Men bileyim, hepsi yaxşı tarafları saklandı var. Ama ele bir центр кристаллизации, ya vakıya olmak gerek, ya bir цель какая-то. Onun etrafında insanlar mutlak toplanırlar. Ama onu tapmak gerek. Onun için men korkam bir neme совет vermege, çünkü men onu bilmeyim da, aytıp olamayım. Men bileyim, что insanlarımız bir açık çetten tarafsızın sualga cevap vermeye tırışayım Leyla Hanım. Bakınız, bu 85 senesi aytayық, 84 senesi men Krimskийге kelgende, anda siyasetмен meraklangan insanlar men rast getirmedim. Herkes işte propiska yapmak gerek,
сон хоранда бакмак керек, іште ев курмак керек, шындыкы дайын болмаса да, еркезде стройка болмаса да, іште чок эле бытовой проблемалар. Эм Крым татарлары башка миллетлерге бакканда рассредоточенный. Өзбекстанда біз компактно жашайдык, Краснодар өлкесинде рассредоточенный. Эле бир түшүнсең эгер теоретически yüksek seviyege көтермеге кыйын болор эди, анда көтермеге бу милли аракетин. Ама Абинскиде эле бир максат койдулар. Улар алайдылар эски бир самиздатовский бир документ алайык. Яда убакыт яңы чыгып башлаган эди журнал Дружба народов, например, анда опубликовали Анатолий Приставкин «Ночевал точка золотая». Сон анда Крым татар сөзі немете. Сон да бір журнал, мен шында акымда yok, Твардовскийин шиирлерин, анда да словосочетание крымские татары, вот 86 сенесі, словосочетание, два слова на русском языке, если в печатном издании есть крымские татары, это считалось все равно, что сейчас нам автономию дадут. Вот. Или бір, улар адамларын топлап болдылар. Топлашуға келгенде адамларға бір şey айтмаға керек. Сен оларға бір şey айтқаныңмен иш битмей. Сен еле бір айтмақ керексің, что олар оңа инансынлар, оны этрабында топлансынлар. Олар айтайлар. Шынды заман деңіше, шынды перестройка. Шынды егер Амди Герайбайын шиирлерін мен пик севем, анда да бар еді. Біз заманны аңламасақ, заман бізді аңламас деген сөздер бар. Оны 27 сенесі yazған мен білгенме көре, ама бұл 87 сенесі 60 жылдан сон бірге бір бұл шиырын сөздері келішеді. Ем біздерін самиздат документтерінің ішінде бұл шиырын біз дағыртайдық адамлардың ішінде. Уақыт 87 сенесі башланғанда бұл бір-екі сөзінен башланған еді. Сон бір газетте бір ерде тапсалар, перечисляют преступления Сталина и перечисляют депортация народов. Даже крымские татары нет. Вот көресізім енді депортация народов язалар. А в то время издания были подотчетные. Если там что-то написали, значит не просто так. Все понимали. И вот ашындыкы заманда, что мен белим изюминку кто-то если сможет найти, изюминку, вокруг чего люди сплотятся, поверят, что от этого будет польза, и я думаю, мы будем удивляться от людей, которых, люди, от которых не ожидаешь, такое могут сделать, что, в общем, все удивятся, я думаю, приятно. Но, к сожалению, я добавить хочу, я эту изюминку пока не знаю, к сожалению. Если бы я знал, я бы сделал бы, но не знаю. Hüsniye Hanım buyurunuz. Selam алейкум. Хош келдіңіз епіңіз. Бекір бей, білесің мына сіздің шықшыңыздан ең бек ақылымда қалды КТБ дегеніңіз. Бек істер едім ки, кене ойле КТБ-ларымыз олсын. Ве мына тіл меселесіне келсе, яшыларымыздың меселесіне келсе, мен оле ұмытсыз дегілім. Бақыңыз мұнда о қадар яшылар отыра. Тілінде сақлап қалмаға имканымыз бар, иншалла. Ем урфадетлеріміздің, ем тіліміздің бұл яшылар сақлап қалыр. Біз миллет оларақ олары Қырымда, ватанымызда. Білесің, біздің бұл халқымыздың бір адеті бар. Не вақыт бөле бір келішмеген шейлер олса, біз епіміз бірлешеміз. Ебет, шындығы заманда епсі оз проблемлерінен, оз ішлерінен. Ама халқымыздың арасында оле бір вақиялар олса, біздің адетіміз бірлешмек, ақылымызға түше біз ватанпервер олғанымыз, біз Қырым татар олғанымыз. Сізінже, шындығы заманда насыл оле бір вақия ола білеки біздің бірлештірген? Олыңыз. Тіл тарафтан мен білем насыл оның керек тіклемеге, ама оңа башта бір топедеште бұл властный структураларда бір инсан олмақ керек, кімін имканы бар беле ишлерін yapmaға, и кімін истегі бар. Қырым татар олсын, я да Қырым татар олмасын, егер еле бір заманлар келер, иншалла, егде инсанлар yolbaşçılık yapacaklar. Мен аңнағаныма көре, еле озечклер, yani ячейки, түзілер. Қырым тіл мұйты олған ежі. О, мектеплер олыр. Бүтін мектепке қиын олса Қырым татар топлама олсын бір-екі сынып. Ама анда эбет на добровольных началах только значит поступление в данный класс или данное учебное заведение, детский сад или там среднетехническое высшее образование.
А в дальнейшем вот в этом определенном пространстве должна быть крымско-татарская языковая среда. То есть в принудительном порядке. Поступление туда в добровольном порядке, но после поступления, чтобы не разлагать, и будет ячейки такие, значит, крымско-татарской языковой средой. Сону яваш-яваш артып башлар еді. Мен белейм, чоқсы қошылыр еді. Айтайық тешкілаттар мына бұл әлем ресторанын алайық. Мен таныйым, сайыбын таныйым, ішчілерін, кмершілерін таныйым. Алтын дайындың салар. Вот беле бір движение іште башланған уақытте олар айтарлар, біздің ширкетімізде тек ана тілімізде конышажамыз. Егер бекім сен повар хороший, но яда айры бір ерге тұрачаң, яда башқа ерге ешке кетежең, ама мында ана тілімізде тек конышажаң. Это языковая среда. Сон мұсафірлерде оңа көре келіп башлар еділер. Шай етіп айтайық мына Крымско-татарский медицинский центр бар, ПМК-лар бар, білмем Рескомнас, енді Рескомнас тек Крым татарларын қиысапланмай, ама Крым татарлары чоқ олған ерде еле бір мақсат алынса, Крым татар тіл мұйты, яғни крымско-татарская языковая среда. Вот айтайық Крым татарлар Туркияге барсалар, 2-3 күн ішінде sadece Türkçe konuşalар, çünkü тіліміз қиыншылық тарафтан алсаң, одинаковые трудности, сложности языки. Но там есть языковая среда. Анда барар-бармас 2-3 күнден түрклерден яқшы лаф етелер. Айтайық мына біздерін любойымыздың Китайға еуласалар біле, 1-2 айдан соң Китайжа лаф етмей öğrenерміз. Ама Крым татаржа лаф етмейміз, çünkü жоқтыр языковая среда. Балачықларға, мына торыншықларыма талап етем, ана тілімізде лаф етіңіз, ана тілімізде лаф етіңіз. Ама олар меннен да я лаф етерлер, я жоқ. Тышқа шықсалар, башқа балачық көрселер, автоматически рус тіліне чевірелер, чүрке ана тілінде лаф еткен бала рас кетіре алмайлар. Onun için мен айтам, балалар бақшысынан башлап, мектеплер, средний технический, высшее образование немелерінде еле бір ячейкалар, сынып олсын, яда бүтін мектеп олсын, яда не, ама анда кесен-кес ана тілімізде конышылса, ама оңа чоқ неме, әзірлік әрекетлер керек. Бұл бізді айры-айры yapılacak şeyдігіл топеден башланып, ашыға ежіште. İnşallah o zamanlarını görsek ben çok memnun olurum. Ben inanam biz görmesek yaşlarımız görür. Ele de mümkün ama işte şimdi ele zaman özünüz ayttınız çok şey aytma olmay. Yok bakınız aytayıq Tatarstan endi internetten meraklanamız. Rusya'da yaşagan, Rusya'nın tübünde yaşagan son, andaki siyasetinen de tanışmaya tırışamız. Tatarstan'na alayıq, Başkirtastan'na alayıq, o kadar olar çokluklar, 100 milyonun bilmem pek çoklar olar, ama tillerini joyalar olarda. Hem daha mına yakında, bilmem 1-2 yıl geçtim, geçmedim, anda da böyle denişmeler siyasette yaptılar, tilini изучать не обязательно. Aşağıdan bir şey yap olamaylar, topeden eleşiler yapıla. Bizde aytayıq Krım tatar balalar bakışısında 5 tane tatar olsa, 6-cısını başka milletten koyalar, yasak endi ana tilde laf etmeyim. Mektepimizge kiresin, Қарауылынан татаржа лаф етесін, садовнигінен татаржа лаф етесін, сантехникінен татаржа лаф етесін, ожаларынан попробуй татаржа лаф етмеге, епсі русча лаф ете. Вот мына 44-ші мектепте мен телефоннен лаф етме сұрақ келеді, беледе кірген едім, бір сөз татаржа ештімедім. О башында еді, бет мен анда қызымын чевермеге үшін бардым, шаштым, бір сөз ештімедім. Bu adamlar Kırım Tatar Milli Mektebi'ne yolbaşlık yapıp nasıl til mühiti kuracaklarıydı mektepte? Men o vakit daha mektep açılmagan edi. Men barganda 2 yıl geçtim, 3 yıl geçtim. O mektep açılacakta. Kızımı anda çevirmek için bardım. Kaysı kim hocasını bilmeyeyim. Mutlak kesen-kez direktörleri var edi, zavuçları var edi, sekretarları var edi. Men eşitmedim bir tatarca bir söz eşitmedim. O zararlar men tatarca aytam maga rusça cevap eteler. Da mektep açılmayacak. Men yanıladırım 2 yıl ya da 3 yıl akılımda kalmadı. Öz gözümden görgen şeyim. Ondan sonra ebet ular bir kaç kere dengişler ama men korkam yaxşı tarafka dengişmegendirler dep korkam. Hurmetli musafirler, suallarınız olsa da
Да, қошайым, бет шынды жанлы айымыз бар. Жанлы айындамыз. Ем бекім сон запистен де бақа жақ адамлар бардыр. Алла берсін, мен яңыладырым 44-ші мектепте, мен янында яшайым, анда кімерсі бір йолын түшее. Егер мен яңылған олсам, егер маға избатласалар, мен яңылған, мен çok бақытлы инсан оларым. Беклейім, кім мен хатам егер ачқыласа, çok миннатдар оларым, тешекірлер білдірерім. Бекір аға, қалпағыңыздың олзыңыз алдыңыз мы, яда бағышладылар сізге? Маға бағышладылар. Кім бағышлады? Зера ханым, сен бекім чоқча айтып олырсың? Тизе. Жули... Микрофон керек бізге. Ташкентте яшаған, о юрфакны бітірген еді, юрфакта оқығанда чалша еді. Енді юрфакны бітірежекте чағырды оны несі, çalışқан ерін рейсі, о деді, қызым, сен юрист болып çalışacaksın? Бет çalışacağım. Olmasa sen спецслужбаларда нетмек керексің, оларға çalışmak керек olacaksın. Yok, мен оларға çalışmayacağım, os milletime karşı çalışmayacağım dedi. Olmasa юрист olup olamayacaksın. Olmasa çalışmayacağım o юрист olup. O 50 kaç senesi olған şeyler. Men ona айтacağım, o kadar hürmet eteydi Bekir ağanı. Menden bir ne deyip Hediye olsun deyip bir ne bağışlagan edi, koy terisini Dilber olgan için oğa yaraşacak deyip, son Bekir ağam odan қалпақ тіктірген еді. Ана, бір не қалды. Cevabımızda belli bir sualыңызға еле бір қолайсызша жауап бергенім манасы, маға бұл хаберін Зера ханым айтты. О айтты, Бекір аға, беле-беле Жулиде битамыз бар, о çok сізге едие yapmaға бұны. Сон біз бер-бер отырып, Каменка қасабасында яшайды, рахмет olsun жанына. Бер-бер бардық та, онен мен таныш oldum. Çok memnun oldum tanış olganıma. O vakit işte konuştuk, bayağı o bana hediye etti bu kalpakın terilerini işte. Da çok yıllar İnşallah. Yürmege өзіңізді tanıtmağa Allah kısmetler etsin. İşte bugün yayınımızın karamanı var mı sorularda? Yayınımızın, subetimizin karamanı Komsomol, leytenant zapası, injener-texnolog ve ateşin Melletçi, en esası, haqiqiy Qrim Tatari, xalqimizin layık adamı Bekir Bey Umerov edi. Alqışlar Bekir efendimizge. Sağ olun. Navbatdagi ko'rishuvlarda olacak Lili Hanım. Belki bir neticeni çıkarırsınız, siz belki aytırsınız sizde. Abdülhaymen Tatarsa'dan. Bakşışlar işte, Kraymen Tatars Club sayt adından. Aslında öyle bırakıp gelsin, ne açılık, ne milli hareketi olmalı. Gereği olmaz. Gereği, nasıl aytayım? Doğru. Olmasın. Gereği olmaz. Ben de bakayım, alışın çıkaralım. Sağ olunuz, hürmetli misafirler. Sağ olunuz. Bizni seyretken canlı yayında misafirlerimiz, internet kullanıcıları navbatdagi ko'rishuvlarga qadar ko'rishmak uzra deymiz. Sog'likdan qolinglar. Sog' bo'linglar do'stlar.